hivyo vimaso unashaka kurudia na wageni wakakufasha. Alikiri kuwaona ya wageni wakakufasha. Hayumo umesoma umiazima wa kafe. Ukamwambia kipando chao. Akamwambia yuko ya kuunga hivi vitu bali. Akakumenyesha yuko unakunda. Akakumbia yuko haya na mafreda yuko. Alikiri ababakoresha umuhinga mu rukana rw'ejo. Akamushauriza awe mubandikira na mesaje w'imbere. Ukamenya yuko byanze ubuzima bwawe. Ariko nagomba nakumenyesha yuko muvise inshuti. Nagomba nakwibutse no muri ibyo bintu urashobora ntajonze. Ntukarindire kandi ntukabimenyeshe. Ariko nagomba nakubwire uri hano. Turafise inshuti. Turafise inshuti. Turafise inshuti. Iyo nshuti nyazi. Iyo nshuti nyazi. Iyo nshuti nyazi. Don't say see that don't shine
icyo ugomba muri uyu mugoroba w'amashimwe no guhimbaza Imana. Bwira Imana icyo kintu ugomba kimwe. Si ngombwa kwibwira ibintu bibiri, ugomba ko uyibwira ikintu kimwe Imana igomba ko ikorera biciye muri iryo shingano ugomba kuzamura imbere y'Imana. Kaze mu izina rya Yesu. Utwara umwe uremeye ibiri twara imbere yawe. Utange wizeye ko icyo wasengeye Imana yacumbitse mu izina rya Yesu. Okay?
She